sunena potka, sogoško čavoko, akava potka, oveli historijandi. Ogoš, bombardive, Makedonija, Stenkova, Duj, Skopije, kam su tori zaridumo. Za svetska hem životi, ki svetska hem but interesna. Значи, нормално, авдие баш спреминава чавење хари чебапи плескавици од лајтано мо рецепти. Спремиумне да ви те шајте ан вечера. Значи, те сте ми напмеđi исто ти кено плескавици чебапија. Дали та не гушент или на, например. Ја чачина джанава, али за укус тано пицикат. Судикена му ме плескавици чебапија. За е коброк или е вечера, сај спремиме. Ćemo da testimo haри. Sad su dikena kana si skara isto. Skarata ni buti tano važno da bi te soltati. Škrata čeravi skara negdje ubacinala oko 200-250. Ията ни скара ресторанско. Значи та чаравала хари, джалари време док те та чола, али каде вено плескавице до те ме ми се нава закони, сварно. Окей, нормално, наштитева черасар со челапи, например, ку гали, ко долама. А кавајтано исто шука со зетини са перела, на не ништо на чула зетини. И ја чеџарк, на кава сними натмеđi са пекалин исто. Сто ми чај, чеџај салата, со да пенави салата тани закони чеџе, кога чула џари чирали роми. Моли шопско салата, дек некава чејко те вачеви. Начала будбу чадо те, али салата песе салата. Значи нормално и Рахела веш черела омас. Значи, буд си готовила да те свано, омастано и тоа, стане минути. Катева, панагари самен, о чевапја, о плескавице, нисината, пиумне, бушукаре. А, Ракела, супенеја, видиш и ништо каде на? Jeste bra. Jeste bro, Ako тади ке? man gärna neko gris, vi me dade samo. Ме даде, а? Па ја бо дато, толку сајтов шампиони коса. Пријени ле че, значи? Ода шампиони коса, сајлола. Еч, о плескавице, пекетане, емо чебапја, бушука. Кадика о резултати су пене Ракела? Jeste bra. Кадика Сарковелвича, су чирето до те су фритири, не е нешто? Klipppotatis. Потатис. Браво, мече, будбучар не чаја. И Ракела су пене за о плескавице су чеџума вди. Jättegott. Jättegott, ha? Ja, det. Sa meny si tu do te? Su čeđanč? Vi har arbetssallad, kebabja, pescata, klipppotatis, bacon, sallad, ris och makaronimas. Bravo, miče. Колку резултати сабота, но мен нема гато вчера. Очаве, значи, резултати тано јако. Наварете део па оценке ми чанду јекџи одеш. Джанаја да туче свичини, петуче, емо доа. Значи, ако магнено се пија, писи неко коментари, чени е кај би чалап меѓу рецепти о плескавици го ми чебапен. Subscribe. Цар пенеав дио оҳадесари, не? И као мураџан са, значи, не ето ништо го тајни. Браво. И сука вчера ми чекана? Palomaro? Nu, vi ska kolla på Melodifestivalen och vi ska ha lite mys och kanske gå en runda i stan. Ču ne, evo 20. Runda. Även om det är tryckigt, ingen fara. Vi går, vi kommer vara lite så. Ja, man dricker lite vatten och sånt, det är normalt. Bara vin är samma sak. Ja. Ече авде моментално спреми салјум, рано те џав за Малме. Ки Малме си има и ек филм тече рао дури кој е СВТ, ки телевизија. Вичијемо дури те шајте снимина и ек тикни кратко сцена. Ема дури се џао и ек дивјан гедер. Тај са поправено кој дешу ек и си има од ова со велете снимина. Мислинава исто ка дикен на хари повише од ова. Ка лавка сниминавто менџе исто сар челапе боти сар снимини пе видео. Значи фактично мена черава само акала кој YouTube ја, и ако TikTok, него е исто ки телевизија СВТ и шведско телевизија ка сниминенма и тако да каде кенма више дури ем ка сниминавме повише деталија те дикен. Ече значи ме хем акана миромниџа черавала ко паркените лаворда пари и теце пинала за Малме. Се реслам ко Малме, јаке нака џако хотели, па тај сај самен снимање.
Значи шукаре малме барот, штите пена се тикно, гошу жиди, свано, милината дикела. Че се баво хотели. Хотели нема крај. Свано. Силе преко втоша соби. Че значи хотели, да нема лафи, хотели свано. Ти греалица исто, како тато, джипат товки си иди, сој, бака вај. Значи ситото фрижидеј на джавта не си нешто ко фрижидеј, 100% на тоа да е виски, да е шампањас, да е соја. Те гравете вучај, сито се фачкате, чивачите парите лове, со манге на джансо, сито ти кафа, ти чајте на мангете джателе, значи све се има. Значи само уживанција. Малмете сниминавто меѓу хари. А некој жене сој. Тепе навче. Ага те ли дар бутерите живине. А ти дуе дженен веш гаджинелен со меѓу наме. Значи на не... Ака те баш ли живи бас. Шукај на пенана малме баро, песе коали. Те живине не би живинал. Че Ромлие моментално реслум. Значи, ки телевизија СВТ, те сними намен. Од саат ти веш па на хари пола 11. На обечинавот меѓу ништо да ни шајте сниминава Андре. Па че дже со кашкминки ненма, со канамисти ненма. Тамо аму, значи да не дозволи моа мен сар приватна мушате снимина. Али че дикено СВТ. Одлајтано во СВТ, сар со дикена. Дике, ајка на джаво до те Андре. И така да, али бушу кога да кеч. И пурта кате. Само буду скупен немđe паркеринг јака таки мало. Нама свано сока дозволинен мајте те сниминав Андре. Кол буд по интерес. Пан харире саја до те Андре. И тоа е тоа. Душа нема неđa черимен. Значи, сар со дикена ледамо маре картице. Значи, теку Андре, кој свете. Ја ке наđa черата венте вичине на мен. И сними ве до даске. Че моментално, значи, сар со дикена, веш спреми сало и телевизија. Омоша черена се пивути, значи, спреми ненап се пе камере, кова. Око теку да ја софа мен кова, капиша. А едно, пошто дихеја са зелено, ама не тоа зелено, колак ја фантастично позадина. Али каде капте замолинав еронја, да видите шајте снимини. И ја че джахар, коло интересно. Че сар со дикена од Душан Мамал, спремини пе запи емисија, шминки не налеа кате. Душан, да нијан тага тавдиса се? Ja, såklart. Даже че реате сте ми нека емисија, нели? Ja, 100%. Det kommer bli riktigt nice. Кои си ту гостија кате? Det är du ju. Или ме? А, окей. Du och Elma. Елман ди Хелсинбори. Mm. Че сте дикена сар шминки пе од Душан, а исто кувавили ме после касно. Bort sminka bara. Ами никад ме на шминки салю. Nikad. Не. Ни на волинава са ке вуча, ма че ке нас буги камера да би те клове по шужоти, никто од лаплиција во гулице, онда кој ла чисто. Det är nice att sminka då ditt huvud glänser. Аха. Па на не валда ти джери исто те намистина, нели? Öppna. Och Cheron ne vill kvinna isto? Nej. Jo, Jo? jag sminkar på sig också. Kommer du lägga på huvudet också? Ja, gärna så. Va? Jag har Hyra lite rum men och du stå kanske har här. hår, sitt och ballna. Simma mig bara. Ja, men då behöver du... Ja, nej det behöver du inte. Men kan man inte ha den här Kepsen. kepsen på Frågan är om studion? det kan vara med ljuset kanske, med skuggor och sånt. Jag vet inte. Det kastar. Du kan fråga dem som håller Om det på. går, annars det kan man ta. Ето дали се пенавато меѓу мен со прати не нама ако YouTube хем ко TikTok, значи шајте тоа буд на поинтересна видео, а джахаре колајта не абдисутне. Ем каде хем буд повише касни. Känns som att... А че например ки камера на светини окова пут. Ка надикав например лав, Ja. бути разлика светини и се окасар white balance, же неко лако Ja, ja. лице. А тут е на не. Nej, Не, det är sant. det är det som är grejen Ja. med sminket.
Det är sant faktiskt, när jag spelar in nu, jag märker att du har den här white balance till exempel på ansiktet. Ja. Men inte han. Ja. Då på honom det har försvunnit jättemycket. А добро, kad je tamo profesionalno, normalno, znači morate još Miki masažu. Problem själv. Sad se dikava ti šišine. Ja. Ti šišine, a ti će relati. Milijavi. Hallå, jag gillar sånt. Ja. Så. Yes. Här kan schminka. Здравствуйте, Кена. Шминки на ваша жанка. Ska du klippa dem? Jag tänkte på det. Ja. Lite grann får vi ta. Alltså, annars sticker de ut. Ja. Det här är stor skillnad mellan våran programsändning och det vi aldrig sminkar någon eller sånt. Nej. Det som kommer. Ja, det kanske börjar nu. Det kanske blir beroende. Ja, man vet aldrig. Jag vet att första gången jag var också i Uppsala var det. Nej, Gävle. Där var öppen dörr. Ja. Där var vi har sminkat första gången. Ja. Nej, men det är... Killar är alltid skeptiska i början, men när de ser liksom, de bara shit, makes a difference. Din fru kanske inte känner igen mig nu när du kommer ut där. Ja, jag vet aldrig. Du kommer se, vem är det här killen? Har du blivit honom med någon annan? Ja, exakt! Jag fattar inte hur vi har fått den här filmen också. Den går inte bort eller? Ja. Ja. Nej, men det är sånt tecken på ungdom fortfarande. Ja. Det ser ut som att det är liksom hud som har ramlat av nu. Den är torr liksom. Ja. Men det var en liten pricka och så jag bara drog ut och sen blev det värre. Ja, precis. Oj. Perfekt. Så tar vi lite av den här. Det är sån lim som det fastnar. Ja, exakt. Det är flytande lim. Ja. Jag
kan inte men jag trodde i alla fall det ska vara Logisk, eller så utslutningsmetoden. För jag vet till exempel mina döttrar också, du vet, de sminkar sig och jag kallar för spakel. Ja, De spaklar sig jättemycket. Hur många? men titta, fint. Men är det bra med den? Jag tycker det är utan? skitsnyggt. Det enda jag tänker att de kanske kan ha invändningar på, det är att det skuggar ditt ansikte. Okej, men då kan jag ta upp ja, lite precis, upp men jag så. tycker att det är verkligen du. Yes, det är Jag jag. tycker du ska ha den. Yes, tack så mycket. Tack själv. Манушни черчама лепотани, значи шминки ама черчама. И ако на време теđа панари ко студион, ка замолина, пошто добиум олендар ја, слушајте снимини до те ко студио, ка емина кади кавте приможнимате снимини, харио до те да ви тишајте олтумен кими страница YouTube. Кади камен ко студио. Значи джимаро, кате дена джиса. Нидин, maro, ha be, pi be, sai, si tu be. Dacă te cu avea te ce buti meraco. Ceace. Ce di chiama prima spre minera len. Ce nu microfoni ali, fai da mia che na panari. Ci sa. Che vaitano do. Che sa zele. Интересно, сако зелено, а после ко ја версов. На не тоа само мелоте, значи си има исто ке чаја гованде. Мојта Николма, сука глумине чајто до те? Памекова вента сука глумина. Наđana, принцеза, принковали соковет. Кралица. Кралицата ми. Ме кади кате румина од ова кралество до те. Значи, дола кола кади кенамен кој YouTube, са со пијум. Еј, кој јутуб кај? Ја, чаче, Каде ги напалав. обавезно. Здраво, Сариненче, че ме моментално имам спремно за Авдие, да ви тешајте чераке емисија, кате кој свете. Спреми меѓу микрофонија, шминки јеме сар со декен, и ја кена само тешајте почине емисија. А одолесе ка декен јемина ка покушните снимини хари, нас минајате делина кава, док Никола, например, да прави на телевизија, од вака джај курко, па да курко, би чалавата меѓу декен, саре кој YouTube.
Джај, значи пали програма Лямко Марко, до тека е увек со лелапе маса, кај сниминавт меѓу се врсте маса и се до те шајте перен хари баре тумари лиге исто. Значи кај сниминавт меѓу пола врсте маса и се. Джај не набуџе некај. Значи си дојшо ко мас. Hoćemo cene da mi te šalje ike. Диклено до аса, значи, ко Марко Шарк, вичини пеки малме, каде сито вено друмо, шајта вени исто те пазари ненту менđe. Ще користина исто прилика, пи уларе да дадите пираменđe, ером јаја, пошто на не увек прилика джаре ки уларете те пирете, пазари нету че нешто. Ја че джара, ката черена поти, само баја черена бабо. Бутарја. Ака на најболете пазари нече. Верма, нико на неку уларе, нико на сметиниту и најболете пазари нече. Милина пеналатуче. Значи ни стрес, ни ништо. А веќе котаро шо сахати, рано деве, на сметиниту нико, ни тамо, ни вамо. Джајаче куларе, пирејаче целот продавница те клитани, водрев бригу увесели со пејац. Оке? Са, Милина бе? Хиќе Румјана во линената пазаринена кате куларе. Чаче хиќ на во линената те пазаринена. Ик се перџав, се можеш ти само шминка. А хиќ на во линена, чаче на во линена, на џанава чаче хиќ соси на во линената мено џубла. Пазарија нешто да има, ој ракија. Ja. Со пазарија? Свашто. Па ни да почијам. Знаме од вас со зарадијам, ка трошиналја кате. Со качере. Али џабе, бе, морате трошине исто на небути само текова. Олајте трошине. Ешка се банке на пему ме за локи, ала бате, да се тута кате. А кате си два саламе. Значи, само со наштите ракија кате те да јем те да де со пенјам се, а иначе сајситу, чаче сајситу. Аро ние со пенјам. Само е пацијел вере наштите ракија кате ме оса, иначе са ракија кате. Сајси. Али да ја путем она раčuna, изненаđено, тъп, ракија. Една и не е страшно. Фортика, па ништо бе. 1000 шовшело висок крун. Аро ни, најнеку деса. Бе, Ja, završujemo deti Andhularet, a kana džamenđe dale za Malme ko inspeli. More zapravo džen so, kad džavđi komo šurak vario, do ta džana kava, ando mo šurak su venerovni, a? Te džari ko to fatu posetinali? Kađa ka posetinali, harijemo le, pošto ovo džađama trakandi Helsingborg hem ka posetinali, harijeme šurako. Znači, sad su pjav srđani, me klanči jek milkalo te, Ки ударет, ја ке наđајаче дале, двајта увека джарине, со качере, ништо, джаја дале. Ече, нема ништо, само дата, само без... Але да виде сними ме на Рија Катаре, само дата. Eti sad su dihena, znači, i Tesla, февана да трое па ще буте во данцата. Значи, са компјутер, само и кај пидисила, ништо нова утрусник или ке тамо. Само start to level kick down. Или... идејата... Ама дојте на дојде, ке, најто, например, ја вер сахати, која сака те мора. И карта ту, и карта. Гледа нема че, набе на лава са те вртана, нема че те лава. Ник се, цело време те пишти немај, па мемо Форд Ескор човече, кази на оли командела ни ти, како? Стик. Колко чирита? На паште магина си. Што те неа? Шум се радаше. Vita starten, kokwa, ko tor pinelen ute sen de bara vill provköra. Han var snäll.
Denia, vad är det? Det är den nyaste. Vet du vad den kostar? 2026. En halv mille. Без на неки ќе рачунира не пут. Е все комодно. Bra. Прикажате ти. Ма Det är си bra. ќе тоа батеријата тоа. Basta, che vuoi anche Hadi fitu conectando. Супа нефтамич. Па сати? Pa 15 sto vozio. Па ја. Да, па сати ме Passa aí. Nej! Ко пијаче? Alltid vi ska med Zaino på 15 minuter. Ко пијаче? Oj! Ama çaçava lan. Vi är över, vi måste remma bilen. Pari kada. А, донесе. Па сам автобана мен кавозинал. Jag känner till det där onda. Sen tar höger här. Och så tar de också innan mina på. Кавозинал, така така не те Ja, са. vi vozit på Sarmange. Och sen sitter på en par minuter så. Не, чечетари. Det är konstigt. Не, inte konstigt David, dok te ne lako vas moćo. Ej, funkar det self-drive? Men Förmågar oss en själv. ја чујте сако дукне. Сако хемче. Ja, Fläkt. jag försöker ju med samma vapen. Сарбе. Чечела. Hai kaçamız boros. Па вериме за пола сат мене савала че Гетеборг. Ама дихја спера. Sos Ferhat. Джо шо срана, сега зновише. Den är spärrad 140 man. Aldrig. Jo, den stod spärrad. Va? Да кажа ти ке шо De har срана. spärrat den själva för att de inte vill köra så fort. Mannen, vad är det? Tråkigt då mannen. Ама почу кажеш ти джипи ме се почини исто пар автоматик. Vad hade du där? Мудра мочи, мудра. Овен са сте со диклен мо нево блог джачерен ја вер епизода. Дикамен палем. Tumen sunne na podcast, Ogoško Čavoko, Akava potka oveli historijandi. Ogoš, Bombardibe, Makedonija, Stenkova, Duj, Skopije, kam su tori zaridumo. Za svetska hem životiki, svetska hem but interesna.